Hey guys, as usual, this is Jadotech. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora kwirinda abantu bashobora kuguhakingira telefone yawe bakoresheje WhatsApp, ashobora kugukurikirana. Uraza kuri WhatsApp yawe wihuse, nyuma kuza kuri WhatsApp yawe uza kuri tuno tuntu dutatu, ujya muri settings, numara kujya muri setting, uzaza hano privacy, numara gukanda privacy, uzahita umanuka hasi cyane, urebe hano handitse advanced, ugafungure kano ko hejuru protect IP address in calls. Ibi bizagufasha kwirinda ba bantu baguhamagara kugira ngo barebe aho uherereye, bakaba bakwinjira no muri telefone yawe bakareba amadokima cyangwa bakagira ibyo bakwiba. Ikindi ni ukudisablinga cyangwa gufungura iyi link preview. Link preview urabona ni nko kuno wakohereza akantu k'akavideo wenda nko kuri YouTube ikaba igaragara ukuntu. Ibi nabyo birinda IP address yawe kugira ngo itaba yakwinjirirwa n'ama website agiye atandukanye bitewe nuko babikoresha ukabifungura. Guys, this is Jadotech. Kora subscribe niba wanezerewe, like, share, follow, byose ubikorera rimwe. Murakoze.